Namar ka jingay betang gijing sya pendek ki nong shong shnong ha ki shnong kaput block 2 Hariboy district daki na Assam kamtam ka jing sya thwet ban kem ya ki sawngut ki nong shong shnong ka jatalong ka hinyo trap youth council Hariboy district unit ha ka arpulai tarik rempang arjar pusaw kala penlong da ka jingay pat ba hanong po ya kani jingay pat ba la sedang na indoor stadium leng kedan bat penkut ha plau ka nong po town shopping complex ha ka ba daki spa ngut ki nong ilam na ki unit bat ki circle repair kila wan banesya benta Hakijing ajing kranjungki kini noy alam kila ther ting eru ya sarkar jela ka bam sham lala ban ajing sngan ban jing adai ki paj ba hakaput we dawa ya kaho we dawa ya kaho we dawa ya kaho idya yale idya yale ya goben Vishwa Sarma Vishwa Sarma Assam government Vishwa Sarma Vishwa Sarma Vishwa Sarma dan kecing kabah hadu bikim nang yatya kim nang dem shu halor kecing satwat na kita ki pulit Assam halor kane ngaso bat pendrem ya ki pulit Assam bat kemjuru ya ka sarkar jela jengi gumbangi la saki gumbal apau hagibat sakubor baladon kata kecing syapan pra jung tau mau nurem hante apo jel talong kabah gila keno balak keno dak kita ki he jong ka Assam ba kipen pra yo ta monorem henry ngila da perkhat bat ya nujur bat ka jingle jong Assam ka jipen pra ka khampalat put ka jipen pra jong Assam bat niya ka sarkar bat niya ka jipen pra na kaliang jong pe ba jong bei jing ya te po perda ki pe ba jingi pikim pra tang monorem kila ai da ka FIR yaki bat kila ai kawalan ares henry gumbing ngila saki ka kling mang SSS school kabalado argar kat pra ado kani klimat ka pamenta ka sarkar Meghalaya ngimi i bakan aya ka FIR persya ya ka sarkar Assam hoy kumentri rong ba olong ba ka sarkar Meghalaya kamdei ka bajam henry kipai ba kisaki ba ka sarkar Meghalaya ka jam hadu kata-kata lada kam jam balai kipai ba kimat cenge nakapos ka por po ka pedar jengi balai kimla ban pasange ya kani ka jing sapan parabat balai kimla shu ban cena ya kani ka school ka badan apa krim wang bat kemdai kita Henry kidon kiwei kiba kisapan para apa kibodar kijongi ya ki diulamen kiba wanra nang baka sarkar jela te kani ka ba suksi bat ka ba sukya hadu kata-kata bat ngaong nga kentu ya ka sarkar jela lagnum no kidai ban ya kren na wala mardor ya kani ka jing jong kipai ba apa perdar bagi dai ban la no ban pa withdraw no ya ka FIR knang bagi ni para persnam jengi kini yo sungsuk sungsan hante apo kaput namar hadu menta ibahing basem jengki kimnang yatya kinang wedam kimtip ayu kan jaya ki tilada ka sarkar ka susun namata ki jing balada ki sutu gide balisahi tang seu hangte pordar ki sutu baka no ka jing jogi beba jengi i badakal yang kesokar Assam hadu menta kamsyam la kendram dian bat kalazang banyai pinibor kamasha banyai kai kabagi pini mensua kom kasang hagzam kibaladap warajar pulai gilalai sekeleng hijaga umtang hanya po Hariboy district gilalai gi block 1 gilalai sekilang pi bangila saki bayador rangkat lang beramin siam ikiparado iparasnam kijongi wala Hariboy baret rai kila persang bandeta yang kahong long try ka joki yang ka kendau ka siap buat na pereng ka jing tombor yang kita pulen Assam yang kapor sa kapor yang jing wan tim pensmiet ki parlo ki persnam ki jogi hatai hapo ki border area ngani bahado menta ki mensiam bolulu jing parlo persnam ki jogi na kanungan so sebalalet hak tang sulai jong pulen Assam ini bagi parlo lagi persnam ki jogi haba ki song hanik haba ki song border bahabat ka Assam haba ki lek bentre berkata haba ki lek benrat berang salah ki jaga ki puta jong lajong kimya eta ke jisnan kimya eta ke jigsot henry kilahab balek da ke jimret mensiam
Bani benda kalian ke Sokar Meghalaya ada benda kamsim la sumkia saja ya kejingnya wala ini kejingnya kembor jong ke Sokar Asam ke jalan nak kepor ni bak Sokar Meghalaya kalau sukut tang haga baik ya keren bab peni kubur hantai pos katret hari ini bi bagi kita kita mikmat kibakam bagi yang na benda upai baju kejela kibakam Banyada, jika kena masyarakat juga jelah. Hari ni kita ki, nabi kibar kijungi kita tentang kapur, ban, pat, ya kita prophet, naga kita kejian jong kapasi, kaba dan hak yang sensar mata hari, kamdan puar pat, ya ke interest jong kipar doa kipar Islam kijungi, hanya pot tan boran, kipar doa Islam kijungi, kimdai. Begilai ketur pun bagi Syaga berjam nak asam hari kiparwa kipersam kejuni kisam bisa kirap kiriang haga jaga kepunda kepedai kehok lang try kejuki balai pada kaliang kesobar asam bat lekapor sepor kuban bertambah kini bila benang berkedai kejing kensting jom kesogar Meghalaya banyak sih lemar berkesogar Meghalaya apa kejing ilang mutorak sangma Kamdot menang sikitiam nomor remote control ke Sokar MDA la kontrol ke Sokar BJP dapat asam bedai hamar kene kemudian benar kalian ukang rak sama apa kesingilam ke NPP kamdot matang menang sikitiam ro apa bar asam kiwan bertapur kalian kijaka strong kita hari budak dia juga ni kepri yotra haki bol sorkar jong ka Asam daya lor kata kanongrem na kaliang kaseng menta kasngi kadang day tang kajing yaki kabarit kajing sedang jongi kum kaseng na Poriboy district ban pen snow sya ka sorkar ba pidai ban pen bai tikna yau pud usam ubabiang pada airu ya kajing singan ka bapura ya ki parado prasnam ki badan hakaleng ki kapot jong ka jela Meghalaya Kamtam hapo Poriboy district